Vinderen af Østerbros helt egen kulturpris og modtager af hjemmebaneprisen 2014 er Copenhagen Culture Network. With the support financially now, we'll be able to provide more varieties of activity. By winning this prize, it shows to us that our work has been recognized and also important. Kender du det, når man bliver bange for at være den man er? Kender du også det spil, hvor man bliver presset til noget man egentlig ikke vil, men